Na donošenje ovakve odluke prvenstveno je uticala ranija odluka Vlade Srbije da se cene grejanja za privredu i stanovništvo dovedu na približan nivo. Pored toga, ovakav zahtev iznosili su na sednicama Saveta za privredu i sami privrednici, ali i to da sada, kako kaže užički gradonačelnik, sazrevaju plodovi racionalnog ponašanja kako u gradskoj upravi, tako i u velikoj većini javnih preduzeća. Zahvaljujući tome što smo mi iz gradske uprave za godinu dana praktično smanjili za godinu i po dana naša dugovanja dospela, a neizmjerena sa 303 miliona dinara na 30 koliko su u ovom momentu. Mi smo zahvaljujući tome bili u poziciji da znatno više i redovnije plaćamo naše obaveze prema javnim preduzećima. Tako da smo mi sveli obavezu više nego duplo u odnosu na taj period prema gradskoj toplani danas nego što je bila pre godinu i po dana. Do sada su povlašćeni korisnici plaćali 2 puta, a privreda 2,5 puta veću cenu grejanja po kvadratu u odnosu na stanovništvo. Posle današnje odluke gradskog veća taj odnos biće 1:1,5. Povlašćeni korisnici, odnosno škole i zdravstvene ustanove, plaćaće za 50,40 dinara nižu cenu već od ovog meseca, što će biti značajna ušteda i za sam budžet grada. Jer smo mi praktično plaćali pre svega školama te troškove. I ono što je posebno dobro i korisno za privredu užičku jeste da čitavih 97,60 dinara po metru kvadratnom će plaćati manje u buduće cenu grejanja privredne organizacije nego do sada. I sami građani na svojim računima za grejanje imaće umanjen iznos i to za 2,17 dinara po kvadratu, tako da sada postoje dve cene i to 92,2 dinara za stanovništvo i 138,3 dinara za povlašćene korisnike i privredu. Iako je prvobitno trebalo da se odnos cene grejanja između privrede i stanovništva smanji tako što će cena biti povećana građanima, zahvaljujući znatno nižim cenama energenata na svetskom tržištu i relativno blagoj zimi, do toga nije došlo. Stvorio se jedan prostor gdje smo imali mogućnosti da ne povećavamo cenu građanima zarad smanjenja privrede i budžetskim, nego smo došli u situaciju da možemo i privredi i budžetskim, a i evo vidjeli ste i malim delom i građanima da smanjimo cenu grejanja. Odluka gradskog veća o nižim cenama grejanja važi od 1. marta. Računi sa nižim iznosima na adrese pomenutih korisnika stizaće od 1. aprila. U narednih nekoliko meseci pratit će se i kako teku poslovi oko rekonstrukcije fabrike vode, pa će biti napravljena i analiza cene vode, naročito za privredu, dodaje užički gradonačelnik, a sve sa ciljem da se privrednicima maksimalno izađe u susret i bar na ovaj način olakša poslovanje.